Bonsoir YouTube, nous qui nous déjà est tout nice. On va qu'on la J-Con, je dis bien. So Mike, gang. Yeah. Into the vibe. Ok, so guys, je veux dire un petit vidéo très simple. So, je vais montrer Zo Mike quelques monde et là juste dit smash or pass. And I just smash or pass. Yeah, so okay. Let's go. Alright, okay guys. Now Let's come do it. I'm going to say okay. Ok, so on a commencé. Ok, pour commencer la vidéo, on a commencé avec un artiste avant. Yeah. Donc montrer, par contre si on y a carré bien non. Ouais qui a dit ça? Smash or pass. Pass. On faut te mentir. Ça c'est menti. Pass? Yeah. Dale. Pas dire que ou elle vient dire passe dans toute vidéo parce qu'on Non, so. Pas dire ça non. Pass, so. Ménage oublié de connaître son vidéo n'a fait. OK? Yeah. Smash or pass. Pass. Alright. Cause like bad deal got bad dealers though. It just some effect all fam. Okay. I don't see that though. I don't like fake ass shit, nigga. Alright. Pass that bit. Moi-même, guys. I'm smashed. Man cima dum zari. Man cima dum zari. Okay, come on, video my face. Yeah. Okay. Ready for the second one? Yeah, I'm ready. Alright. Deuxième mouna c'est. Allez, par contre, c'est la Caribbean. Who that? Nicki Minaj. Huh? Back here can be BL man. Fuck it. What's up, man? Yeah. You gotta be fucked up. Hey. Oh God. Smash, nigga. Good smash. Yeah. Smash. Okay. I mean, yeah. Troisième mouna. Bon. Pas bon menti. Ready? Par contre, c'est mieux Caribbean. Is it? Oh. Come on, so. Et bah, on répond. Là, on dit comme on a dit Pop Smash. Smash, so. Ça, Nigga. Non. Pour moi, on passe. Pass. Nigga. Pass. Guys, look. Back à pass? Pass. Good mood. Nigga, we chill, so. Oh, m'ka pass, oui, nigga. Pass. Pass. Come on, man. I E ba smash. email nan sens ki... Nah, mon cher, ou pa wè zè tan yon pass. Mwen email nan artist, nan sens artist mwen email. Mon cher, mwen email tout jan. Nan sens artist mwen email. Mwen email tout jan, mwen wè. Mwen kwen zake mwen sa. Oui, chan. Dezem moun. Non, sa mwen di la. E ban di dezem moun. Non. Troisième moun. Katriyem moun baba. Quatrième moun? Katriyem moun. Pa ou mati nou? Ready? I'm ready for it. Can I say bitch now, didn't I? Is it bitch? Can I say bitch? Put it. Salve souple! Di nou. Wow. Eske wap bagay nou pa bagay? I mean, shit. Be honest. She look good, but I'm gonna honest. pass though. You passing? Yeah, I'm gonna pass. But she cool though. Alright, I'm passing too. No respect for her. Yeah. I'm passing. Okay, so... Wow. Septième moun. Oh, that's smash Always. Says he always. Made you. Oh, I'm shaman. Come on, bro. I want to say bitches. Problème yo multiple. They would tell get bitches on moi. Smash, nigga. Always, nigga. Smash. Mwen pass. Nigga, you don't see it. Mwen. Yeah, nice. Mwen just pass. Mwen pass, mwen kon Just di pass. pass. Why? Mwen ba yon tou, why si mwen ti Bugatti like Hey
Normalement, c'est carré là, tout charbon puis lui, base. Donc, bah, tu vois, attendez. 6e monde. Très simple. ouais. Très facile, très rapide, très vite. Ah, Non, moi, comme m'a montré mon avant. Regardez bien. Allez-y. On va faire ça passe. Pass, nigga. I just don't feel it. Passe. Yeah, I don't feel it. 7e monde. Il va en chaîne, man. 7e monde. Ouais, c'est tout ça. 7e monde. Si ben dans la vidéo, m'a fait pas la vidéo. Ah, il met pas like lui. Ah, moi, c'est ça. But moi, though. 7e monde. Who's that? Who that though? Yeah. Fatima. Oh, Fatima. Oh, comment ça? Smash, man. Moi, je l'ai dit comment ça. Ah, mon cher, so artiste ça, man, yo bon, man. Yo, bon. Yo, tu dois continuer. Comment Fatima, ça? Oti let a café le matin. Yeah, drink it. I gotta drink that, man. Okay. Point you to jail. Nah, yo, come on, man. Point you to jail. Oh, God, la vie. Wow. Les goûts de ça. Les goûts de ça. Comment tu? Comme ça. Un bruit, tout là, ni En mode 14. Yeah. Non, ma personne. 14 ans, yo. Oh, malade, je dis ça. Dem fè zon, fè lò. Mon give de comprendre. Ça pas qu'à comprendre. Je go now. Oh! M'a fè zon. Oh, ouais. Il va se fè lò ti jèn. Non, pourquoi non? J'ai compris. Comme nous là. Ouais, qui nous? Non. Il y a faut jouer long l'autre bail non. Moi caca là. Où est? Âge bibi. Pas fait coquin non. Ouais. Gardez poisson, pointon. What c'est? On TikTok là. TikTok là. Marabuino. Nah, but like she cool though. No, she cool though. No respectful. No. She like old ass nigga. I don't know. Not pass. Yeah, but she not bad though. You feel me? Like, you know, she like I'm gonna put you on that point, you know. Yeah, I'm on. But yeah, okay, so she like old ass nigga. pas dit ça, tu sais. Mon give de comprendre. If you know, you know, man. Yeah, I do. Holy shit. Si vous oubliez, ou d'oublier l'autre artiste, Yeah, like. oubliez nom ça. Pas sûr que ça c'est facile de l'autre. Okay, so Ah, que désolé, I forgot. I'm putting ça. I'm going to see you now, right? Ah, d'après si je fais carton. S'il vous plaît, pour ton verre d'eau, moi. Un verre d'eau. That pass. Yeah, that pass. Nigga, you don't see what that is, That nigga? pass. Yes, eu gade lá. Vamos zoom That pass. Eh, oui. Okay, on avance. Okay.
Ok, ba monte moun, ba monte le moun dat se. Ok. Moun zay. Where is he? Oh, well, No, fòm bien wèl koz bay lan don jan liye men. I just me yo. Ok. Look at this though. Smash. Sa iti dam nan Florence. Oh, moun do smash though. Florence! Oui. On sell not buy. Men ba nan zon wan se. Smash. Yeah, you know, the little smash. Ok. Little smash, you know. Ok. But E moun sa. E moun sa ti jen, son favel. ready. E moun sa. I'm buying it. M'passe. Pass. Ok. Kim da pon la. Pagat kamera ba. Ui. Ok. E moun sa. Sa ou fe smash ou pass. Ok, comment ça te? Woy! Zè sa mwen de lunettes, donne-moi. Eh ben ça. Eh non, bonjour. I'm playing. Hell no, son, that's it, man. Non, zo mwen sa pa la dan. I pulled in inside the lamb truck, fell asleep flying. I thought them niggas had my back, but I'm steady seeing signs.